emakhosini umhlambululi sigodla amanzi nentaba singamabutho signs to know ukuthi your ancestors are with you ne ukuthi amadlozi sithi amadlozi akho amathongo akho ingelosi zakho ama spirits wakini nakamdali are with you yeah tricky kodwa ngiyakholwa ukuthi niza khona ukungilalela asizelanga wonke umuntu engize kuye uzongizwa asabele engize kuye engizokhuluma naye uzongizwa lento engikhulumayo ngizocala ngesayini yokucala sign yokucala all the time umuntu ohlezi acabanga and mawucabanga abantu bakhona bayenza have you seen a movie not a movie in a way a story like uyacabanga uyakhuluma kusho ukuthi ucabanga ngalomuntu mara wayangenza so noma mangayenza into so kube khona the very same voice yakho wena uyakhuluma ikuphendule ithi hayi mara lapho sisuke sikhuluma ngabavikeleli bakho sisuke sikhuluma ngalaba abakhona whether you have started your spiritual journey noma yilaba bathi uyagula hamba uye esibhedlela cause now kuyaba khona le nkulumo oyikhulumayo ngokomqondo angazi ukuthi nangizwa na le nkulumo uzoloku ukhuluma ubani ungihethile ubani noma emsebenzini inkulumo nje evela out of nowhere kodwa khona lapho kunenkulumo same voice njengawe ewuwe ezokhuluma ikuphendule like for example ngathi ubani angayenzakalelwa into embi ngoba khethile ngathi angachayiswa imoto kube khona hayibo phela unabantwana lo muntu lapho ke i-communication and anicaphele like for example now ezingikhuluma nani ngikhulume kodwa kuba khona ngoba sengiwajwayele lawo ma voices uzwe ukuthi kunomuntu okhuluma nawe and you can differentiate ama voices with lo umkhulu lo ugogo lo ubani kodwa nami sangenzakalela ukuthi ngizithole ngikhuluma kuyimi cause now kuwe as umuntu kune bad you good you so kuya ngawo ukuthi uphila kakhulu uphiliswa yi bad you or good you cause always a good in you will always shout ukuthi maybe a whisper umoya omuhle number 1 ngandidi uphansi umoya phansi nanoma ukhuza kodwa umoya omubi unalendlela yokuthi awuyenze lento abo usigidla vana noma sithi iskora and that's why abantu bagcine bathatha ivoice ka skora because of uskora ufuna ukudestroya nje you understand but lo soft uzokushaya nje ngegameli 1 ukuthi i wrong lento yenzayo ikho wrong yebo into njalo so abantu bashawa ilezo zinto now ukuze uwazi ukuthi ama signs ukuthi abantu bakini bakhona uzowuzwa ngaleyo micabango ephikisanayo leyo micabango ukuthi ayibo always when uyacabanga kune voice ekukhuzayo ngapha enye ithi phikelela kubuye futhi ukuze uwazi ukuthi abakini nomdali bakhona noma sithi ama spirits akhona around you i1 kukhona lento othi mawu njoba like ngihleliso mangithi ngiyakhuluma imani ke yayenzeka lento nibiza deja vu kusho ukuthi iyakubonisa ukuthi yebo uchumene nabakini and lento iyayenzeka thola ukuthi akunanento embi enzalayo but ngiyakhumbula manje ngike ngabona sihleli so kuyabonisa ukuthi uyayibona ukuthi mawulele kuningi okuyenzakalayo kufana noma kuningi kusho ukuthi wahlelwa
kwamoya waphila. There's a guy, I just so wishing ngabe yakhona. This guy umntanami kamoya ne uthi kimi gogo uyazi njalo mangikhuluma ngihlola abantu noma kube khona ukuthi ngikhuluma bathini ngiyahlola, yes, hlola consult, cause umuntu engisebenza naye baningi abantwana bakamoya engithi izandla noma ngithi amandla masewa mancane ukuthi bangincede ukuthi abantwana abakhulele, ngithi abantwana ngoba abantu abakhule phansi kwami, kodwa nanoma kwamadoda amadala nani uye wayikhuluma le nto athi gogo, do you know ukuthi mangicala ngikhulumise unomoya wokudonsa, uyakhona ukudonsa ispirit sedlozi. Mangikhuluma nabo abakubizi ngegama leli olishoyo, kusho ukuthi bonke abazani labantu, kodwa labantu engibahlolayo kunegama lakho specific elangale kwamoya. Uyabona ngathi ibambe lapho, angifuni ukulizwa as long mangichamuka ekuyibona amadlozi they know ukuthi basuke bakhuluma nobani. You understand? Ingakho ngithi mina noma ngifundisa abantwana bakamoya ngithi khulekisa ukuthi ngiyoncedwa ubani, so that bazokhona ukungiphika up. Now indaba yikho lapho angazi ukuthi ngikhulumiswa yini, kodwa kuningi ozokubonisa abantwana bakho kuyenzeka, like for example bekufanele ufe khona le situation ubonayo ukuthi bekufanele ngife kodwa uzange ufe. Nina bantu kune question engifuna ukunibuza yona, yini ekuphiphisi? Ngiyayibuza, yini ekuphiphisi? Ingabe imali? Ingabe umjolo? Ingabe umshado? Ingabe umsebenzi? Yini ekupha ipeace? Because of aninayo ipeace, nisolo kunifuna anibi satisfied, into very important yenhlakanipho kamoya ukuphila. Kunabantu abaningi abaduzani nawe noma sithi umndeni wakho bekufanele la ubone ukuthi la bekufanele afe lo muntu kodwa akafanga, noma mina bekufanele ngabe manje ngifaka inzilo for umntanami. Ingabe niyazi ukuthi yiwo ama signs ukuthi ngempela bakhona ngivikelekile, kodwa niyakhohlwa lokho, nisoloku nibhizi nifuna imali. Leyo mali leyo oyifunayo, what if izokubulalisa okwamanje? Because of now labantu oz-associate nabo, abaduzani nabo, you don't know ingaphakathi labo ngawe. Ukuba nemali kwakho, what if kuzokubulalisa? Kodwa akushiwo ukuthi ungaqhubeki ukuyikhulekisa, because of you don't know what you are paving for your kids. I've got a lot of people uthola umuntu ungene insebenzweni umntana akhe athola umsebenzi, because of they know what how careless you are la emlomeni mawungaba nemali. Nabaza abantu abakhuluma too much, imali ayirazi. Nabaza abantu abakhuluma too much maba nemali, so izokubulalisa. That's why bangeba kuphi. Uma imali ikhona empilweni yakho awuboast ngayo ngoba uhlukumeza abangenayo, they will kill you. So they know abakini ukuthi le mali oyidingayo izokubulalisa, so bangayidivert abayiphe one yabantu bakini. Uma ngalo ukuthi hey umntanami uyanginceda kanti bekweyakho kodwa ngoba ukhuluma too much ngeke. Kukhona le situation ukuthi manje ulele, especially abantwana ngizobeka bo underage, abo under 8 years 7 years, uthi mawulele naye lo mntana unokuvuka akhuluma ilizwe liyi-1 i-communication manje, because of they can't reach you, so they are using umntana ukuthi like for example kukhona la ukuthi uphupha mhlawumbe uyadutshulwa noma uyabulawa, usindiswe ivoice yomntana, bakhona ukungena ebantwaneni, noma kakhulu imilayezo ephuma ebantwaneni, mama ngiphuphe into enje. Uze ukuthi le phupho likhuluma nami, but basende ini umntana. Lokho engikubalayo akusikona kuphela, kuningi.
uma ngalo ukuthi bekufanele uphumile ngalesikhathi kudelay mawuphuma uthole kune accident lapho. Kuningi ongakubonisa ukuthi bakhona kufana nanoma kubizwa igama lakho kunalovalo elikutshelayo ukuthi have you experienced usha uvalo kodwa wazi ukuthi for in lonto isuke ithi khuleka ngamandla ngoba kubizwa igama lakho. Because mawusha uvalo it's either ngaba yi stage fright, you are going to confront maybe uya ku interview noma uyo attend case ethize noma uyokhuluma nomuntu then lunormal lolo ngoba uyazi ukuthi uvalo ukuthi lo muntu angangidisappoint noma bangibone ngathi sikhuluma ngovalo oluvele liqhamuke nje. Uvalo elikubonisayo ukuthi kukhona la kubizwa igama lakho khona noma uvalo makuza kakhulukazi isithunywa nedlozi elikhona ngaleso sikhathi uzwa ngayo. So I don't know ukuthi how are you going to differentiate ukuthi kusuke kuyi spirit sakini leso noma kusuke uganyelwa na kulula. Ingabe uyangena insebenzweni na, ingabe uyi prayer warrior na, then is spirit uyaziphilela nje then imimoya iyakushaya uyagadlwa. Angazi ukuthi kuyazwakala na. Emakhosini, please don't forget to like and subscribe.